hari ibirindiro byari biri Gatsibo na Cyangugu, ariko byari bikomeye, byari birangaha. Intambara ya mbere y'isi yose izwi kandi ku izina ry'intambara ikomeye yatangiye mu 1914 nyuma y'igitwa rya Archduke Franz Ferdinand wo muri Autrichia. Igicwa rye ryagize uruhare mu ntambara yo mu Burayi yagejeje mu 1918. Mu Rwanda yatangiye mu mwaka wa 1916 i Gisenyi, ibirindiro bikomeye by'Abadage. Nyuma baje kumera nk'abaneshejwe bagahezwa rwagati, bahitamo kumanika amaboko bakivana mu ntambara. Mu gihe cy'amakimbirane, Ubudage, Autrichia, Hongria, Bulgaria n'ingoma ya Ottoman, ububasha bwo hagati, bwarwanye n'Ubwongereza, Ubufaransa, Uburusiya, Ubutaliyani, Rumaniya, Ubuyapani n'ubumwe bw'ibihugu byunze ubumwe. Bitewe n'ikoranabuhanga rishya rya gisirikare n'amahano y'intambara yo mu mwobo, intambara ya mbere y'isi yose yabonye ubwicanyi n'ubwicanyi butigeze bubaho. Igihe intambara yarangiraga kandi ibihugu byunze ubumwe bigatanga intsinzi, abantu barenga miliyoni 16, abasirikare ndetse n'abasivili barapfuye. Ikiganiro Isi n'Amateka ni ikiganiro ukurikira kuri BTN TV. Ushobora no kubana natwe kuri channel yacu Isi n'Amateka, ukaba wanaduha igitekerezo cyawe unyuze kuri WhatsApp 0788 36 93 20. Ngendiyimana Irangunda Jean Paul, ikaze mu kiganiro. Intambara yari imaze imyaka myinshi mu Burayi, cyane cyane mu karere ka Balkan kari gafite ibibazo mu majyepfo y'uburasirazuba bw'Uburayi imyaka myinshi mbere y'uko intambara ya mbere y'isi yose itangira. Ubufatanye butari buke bw'ibihugu by'Uburayi, ingoma ya Ottoman, Uburusiya n'andi mashyaka byari bimaze imyaka myinshi, ariko umutekano muke muri politike muri Balkans, cyane cyane Bosnia, Serbia na Herzegovina, wateye ubwoba kuzasenya ayo masezerano. Ikibatsi cyateje intambara ya mbere y'isi yose cyakubiswe i Sarajevo muri Bosnia, aho Archduke Franz Ferdinand, umuragwa w'ingoma ya Autrichia na Hongria, yarasiwe hamwe n'umugore we Sofia n'umuyobozi wa Gavrilo ukomoka mu gihugu cya Serbia ku ya 28 Kamena. Aha ni mu mwaka w'1914 nyine. Igikomangoma hamwe n'abandi banyagihugu bahanganye n'ubutegetsi bwa Autrichia Hongria muri Bosnia na Herzegovina. Iyicwa rya Franz Ferdinand ryatangije urwego rw'ibintu byiyongera cyane. Autrichia Hongria kimwe n'ibihugu byinshi ku isi bashinje guverinoma ya Serbia icyo gitero, kandi bizeye ko bizakoreshwa nk'impamvu yo gukemura ibibazo by'ubwenegihugu bwa Serbia rimwe na rimwe byose ntibyumvikanweho. Kaiser Wilhelm wa kabiri, kubera ko Uburusiya bukomeye bwashyigikiraga Serbia, Autrichia na Hongria yategereje gutangaza intambara kugeza igihe abayobozi bayo bahawe icyizere n'umuyobozi w'Ubudage Kaiser Wilhelm wa kabiri ko Ubudage buzashyigikira ikibazo cyabo. Abayobozi ba Autrichia na Hongria batinyaga ko gutabara k'Uburusiya kuzagira uruhare mu bukungu bw'Uburusiya, Ubufaransa ndetse n'Ubwongereza. Ku itariki ya 5 Nyakanga, Kaiser Wilhelm yemeye rwihishwa ko azashyigikira Autrichia Hongria, yiswe carte blanche cyangwa sheke y'ubusa. Yemeza ko Ubudage buzashyigikira mu gihe cy'intambara. Dual monarchy yo muri Autrichia Hongria noneho yohereje ultimatum muri Serbia hamwe n'amagambo akaze ku buryo bitashobokaga kubyemera. Intambara ya mbere y'isi yose iratangiye. Iyi ni BTN TV. Kubera ko leta ya Serbia yizeye ko Autrichia na Hongria yiteguye intambara, yategetse ingabo za Serbia gukangurira no gusaba Uburusiya ubufasha. Ku itariki ya 28 Nyakanga, Autrichia Hongria yatangaje intambara ya Serbia, maze amahoro arambye hagati y'ibihugu bikomeye by'Uburayi ahita asenyuka. Mu cyumweru kimwe, Uburusiya, Ububirigi, Ubufaransa, Ubwongereza na Serbia byari byashyize ku murongo
kurwanya Autriche Hongria n'Ubudage, kandi intambara ya mbere y'isi yose yari yatangiye. Uyu ni Padiri Bampora Emmanuel ukunda amateka no kuyasoma. Ni umuyobozi wa Kivu Peace View Hotel. Iyi ni hoteli y'abakatolika Diocese ya Nyundo. Muzi ikintu bita triple d'attente na triple d'alliance. Ni ibihugu byari byarishyize hamwe bitatu. Ahagana mu mpera z'ikinyejana cya 19 ibihugu byatangiye kwishyira hamwe mu bijyanye na politiki ariko no n'ibya gisirikare. Muri urwo rwego chancelier w'Ubudage Bismarck yasinyanye amasezerano. Ubudage businya amasezerano y'igihugu yitwa Autriche Hongrie cyangwa se Autrichia. Icyo gihugu basinya amasezerano ndetse n'Ubutaliyani. Ayo masezerano agamije kuba bashobora kunganirana cyangwa se gufashanya mu bya politike ndetse no mu bya gisirikare. Ayo masezerano bamaze kuyasinya, ku rundi ruhande Abafaransa cyangwa se Ubufaransa, Ubwongereza n'Uburusiya nabo baje gusinya amasezerano. Nabo bavuga bati bibaye ngombwa igihe umuntu ashobora guterwa dushobora kumutabara. Ibyo bakabyita triple d'attente. Ibyo ni ibihugu bitatu bimwe ku gice kimwe cyitwa triple d'alliance: Ubudage, Autriche Hongrie ndetse n'Ubutaliyani. Ku rundi ruhande hakaza Ubufaransa n'Ubwongereza n'Uburusiya barema triple d'attente, gutegereza noneho igihugu cyategwa cyangwa se cyagira ibibazo ikindi kigagitabara. Icyo kintu cyari kiriho cyo kunganirana cyangwa se gufashanya mu bya gisirikare n'ayo masezerano bagiye bagirana. Noneho ibyo biza kuvumburwa n'iki? Mu mpamvu zaje gukurikiraho hari intambara zabaye mu gice cyitwa Balika. Muri Balika byari ibihugu byinshi birimo bya Bulgaria n'ibindi bihugu bya Serbia n'ibindi bya Slave, bya Czech. Ibyo bihugu byari byinshi byari byibumbiye mu gice bita Balika. Mu icyo gice noneho ibyo bihugu byaje kujya bigirana amakimbirane, intambara zitandukanye, wenda kuko ndi kuvuga muri make ntago zose nazinjiramo. Noneho baje gupfa igihugu cyitwa Bosnie Herzegovine. Biza gututumba bimwe mu ibyo bihugu habaye intambara zigeze kuri 3 za Balika zabanjirije intambara ya mbere y'isi yose. Bitewe n'ibyo ibyo bapfaga bijyanye n'indimi, bijyanye n'ibihugu bamwe ibyo bafite babonye abandi batahaweho ububasha cyangwa se uburenganzira. Noneho urumva ko hari gututumba ikintu. Haje kuza rero harimo igihugu cya Autriche Hongrie cyagiranye ibibazo n'igihugu cya Serbia. Byagiranye ibibazo ibyo bihugu bibiri byombi. Igihugu cya Serbia hari ibyo cyashakaga kiniyenza kuri Autriche Hongrie. Bavuga ko cyashakaga ko ururimi rw'igislave rujya rukoresha iwabo. Noneho hari igikomangoma François Ferdinand waje gutemberera muri Serbia ahitwa Sarajevo. Iyo yabaye imbarutsoro y'intambara ya mbere y'isi yose. Dukurikije ingamba za gisirikare zikaze zizwi ku izina rya Schlieffen Plan yitiriwe nyirabayazana w'Umudage Marshal Alfred von Schlieffen, Ubudage bwatangiye kurwanya intambara ya mbere y'isi yose ku mpande ebyiri, butera Ubufaransa binyuze mu Bubiligi, butagoranye mu burengerazuba no guhangana n'Uburusiya mu burasirazuba. Ku itariki ya 4 Kanama muri uyu mwaka w'1914 ingabo z'Abadage zazamutse umupaka zinjira mu Bubiligi mu ntambara ya mbere y'isi yose. Abadage bateye umujyi wa Liège wari ukomeye cyane bakoresheje intwaro zikomeye mu bubiko bwabo, imbunda nini zo kugota, kugira ngo bigarurire uwo mujyi bitarenze tariki 15 Kanama. Abadage basize urupfu no kurimbura. Nyuma yaho bateye imbere banyuze mu Bubiligi berekeza mu Bufaransa, barasa abasivili kandi bica umupadiri w'Ababiligi bashinjaga gushishikariza abasivili kubarwanya. Intambara ya mbere ya marine, intambara ya mbere yo mu mazi. Mu ntambara ya mbere ya marine yarwanye kuva tariki 6 kugera tariki ya 9 Nzeri mu mwaka w'1914. Ingabo z'Abafaransa n'Ubwongereza zahanganye n'ingabo z'Abadage zateye icyo gihe, zari zinjiye cyane mu majyaruguru y'Ubufaransa mu birometero 30 uvuye i Paris. Ingabo zunze ubumwe zagenzuye aho Abadage bateye maze zigaba igitero cyiza, bituma Abadage basubira mu majyaruguru y'umugezi wa Aisne. Gutsindwa byasobanuraga iherezo ry'imigambi y'Ubudage
yo gutsindwa byihuse mu Bufaransa, impande zombi zacukuye mu mwobo, kandi Western Front niho hategurwaga intambara y'ikuzimu izamara imyaka irenga 3. Ibi nibyo byitwa kurwana intambara zo mu ndake. By'umwihariko intambara ndende zimaze igihe kinini kandi zihenze muri ubu bukangurambaga zabereye i Verdun, Gashyantare kugeza mu Kuboza mu mwaka wa 1916. Intambara ya Somme yo muri Nyakanga yagejeje mu Gushyingo nyine muri uyu mwaka wa 1916. Ingabo z'Abadage n'Abafaransa zahitanye abagera kuri miliyoni mu ntambara ya Verdun yonyine. Ntabwo iyi ntambara yarwaniwe mu Burayi honyine, no mu bihugu bya Afurika yarahayogoje. Intambara ya mbere y'isi yose kandi yageze no mu Rwanda. Yari ifite ibikingi 3 mu Rwanda bikomeye cyane. Kimwe cyari i Gatsibo, ikindi gikomeye kiri i Rubavu kuri ubu ngubu ahitwaga Gisenyi ku musozi wa Nengo. Uyu musozi na maginga ya haracyari ikibuye cya beto gikoze indake y'Abadage, ndetse hanateretse bya bibunda bya rutura byakoreshejwe mu ntambara ya mbere y'isi yose barasa muri Kongo. Icyo gihe byari Zaire. Uyu ni Padiri Emmanuel Bamori neza, arakomeza tubwira kuri aya mateka. Kuduhira igihe intambara yabaga byabaye ngombwa ko igera no mu bihugu byacu. Mu bihugu byacu ite Ababiligi bari barakolonije Kongo, Abadage bari mu Rwanda. Ababiligi bashaka guhita bambukira mu Rwanda kugira ngo batere Abadage bari bahari. Ubona ko rero intambara ko zagenze mu Rwanda hari ibirindiro by'Abadage hakomeye, hari hano ku musozi wa Nengo. Hanga mubona hakaba bari bayobowe na komanda witwaga komanda Wittgens umudage. Abanyarwanda kugira ngo boroshye bakunda kuvuga ngo ni Bwana Tembasi, kugira ngo biborohereze kuvuga iryo zina. Niwe rero yabaga hangaha ari kumwe n'ingabo ze ndetse n'ingabo z'Abanyarwanda. Nabibabwiye umwami Musinga yarahaye Abadage kugira ngo bafatanye. Amaraso yamenetse ku rugamba rw'Iburengerazuba n'ingorane abasirikare bayo bagize mu myaka myinshi nyuma y'imirwano irangiye byashishikaje ibihangano nka All Quiet on the Western Front, igihangano cya Eric Maria Remarque na Flinders Field byakozwe n'Umunyakanada, umuganga Lieutenant Colonel John Mackley. Mu gisigo cya nyuma uyu muhanzi yanditse ahereye ku basirikare baguye ku rugamba. Igisigo cyasohowe mu mwaka wa 1915 cyashishikarije gukoresha popi nk'ikimenyetso cyo kwibuka. Abahanzi bagaragara nka Otto Dix wo mu Budage hamwe n'abasiga amarangi mu Bwongereza Windham Lewis, Paul Nash na David Bomberg bakoresheje ubunararibonye bwabo nk'abasirikare mu ntambara ya mbere y'isi yose kugira ngo bahimbe ibihangano byabo. Bafata akababaro k'intambara yo mu mwobo ndetse banashakisha insanganyamatsiko z'ikoranabuhanga, urugomo ndetse n'imiterere yangiritse n'intambara. Ku rugamba rw'Iburasirazuba, intambara ya mbere y'isi yose, ingabo z'Uburusiya zateye mu turere twigaruriwe n'Ubudage bwa Prussia na Pologne, ariko bahagarikwa by'agateganyo n'ingabo z'Abadage na Autrichia mu ntambara ya Tannenberg mu mpera za Kanama mu mwaka wa 1914. Nubwo iyo nsinzi, igitero cy'Uburusiya cyatumye Ubudage bwimura imirambo 2 mu burengerazuba bwerekeza mu burasirazuba, bigira uruhare mu gutsindwa n'Abadage mu ntambara ya Marine. Ufatanyije n'imyigaragambyo ikaze y'ubumwe bw'Abafaransa, mu Bafaransa ubwabo ubushobozi bw'imashini nini y'intambara yo mu Burusiya bwo gukusanya vuba mu burasirazuba byatumye amakimbirane maremare kandi akomeye. Aho gutsinda intsinzi yihuse, Ubudage bwari bwizeye gutsinda muri gahunda ya Schlieffen. Ubudage bwarimbuwe na gahunda ya Schlieffen, impinduramatwara y'Uburusiya. Kuva mu mwaka wa 1914 kugeza mu mwaka wa 1916, ingabo z'Uburusiya zagabye ibitero byinshi ku rugamba rw'Iburasirazuba bw'intambara ya mbere y'isi yose, ariko ntirwashoboye guca ku murongo w'Ubudage. Gutsindwa ku rugamba hamwe no guhungabana k'ubukungu ndetse no kubura ibiribwa n'ibindi bintu by'ingenzi byatumye abantu benshi mu Burusiya barushaho kutishimira cyane igihugu cyabo, cyane cyane abakozi bakennye n'abahinzi. Uku kwangana kwarushijeho kwerekeza ku butegetsi bwa cyami bwa César Nicolas II
cyangwa se César Nikora wa kabiri n'umugore we wavukiye mu Budage Alexandra. Revolisiyo y'Uburusiya yo mu 1917 iyobowe na Vladimir Lenin na Bolsheviks bwarangije ubutegetsi bwa cyami kandi bituma ihagarikwa ry'Uburusiya mu ntambara ya mbere y'isi yose ibaho. Uburusiya bwagiranye amasezerano n'ububasha bwo hagati mu ntangiriro z'Ukuboza mu mwaka wa 1917 bubohora ingabo z'Abadage buhangana n'abanyamuryango basigaye kuri front cyangwa se basigaye ku rugamba cyangwa se nyuma y'imirongo y'umwanzi, aha behind enemy lines. Amerika nayo yinjiye mu ntambara ya mbere y'isi yose. Igihe imirwano yatangiraga mu mwaka wa 1914, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagumye ku ruhande rw'intambara ya mbere y'isi yose, zifata politiki yo kutabogama. Zashyigikiwe na Perezida Woodrow Wilson mu gihe zikomeje kwishora mu bucuruzi no kohereza ibicuruzwa mu bihugu by'Uburayi ku mpande zombi z'amakimbirane. Kutabogama ariko kwarushagaho kugorana gukomeza guhangana n'igitero cy'Ubudage kitagenzuwe n'amato atagira aho abogamiye, harimo n'abatwara abagenzi. Mu mwaka wa 1915 Ubudage bwatangaje ko amazi akikije ibirwa by'Ubwongereza ari akarere k'intambara, naho ubwato bw'Abadage bwarohamye amato menshi y'ubucuruzi n'abagenzi, harimo n'amato amwe yo muri Amerika. Muri Gicurasi mu mwaka wa 1915 imyigaragambyo yamamaye kubera kurohama k'ubwato bwa Lusitania yo mu nyanja y'Ubwongereza yavaga i New York yerekeza muri Liverpool ni mu Bwongereza, hamwe n'abagenzi babarirwa mu magana n'Abanyamerika. Muri Gicurasi nyine mu 1915 byafashije guhindura ibitekerezo by'Abanyamerika ku Budage. Muri Gashyantare mu mwaka wa 1917 Kongere yemeje umushinga w'itegeko ryo gutanga intwaro miliyoni 250 z'amadolari agamije gutuma Amerika yitegura intambara. Ubudage bwaroshye andi matane y'abacuruzi bo muri Amerika mu kwezi gukurikira, maze ku ya 2 Mata Woodrow Wilson yitaba Kongere maze asaba ko intambara yo kurwanya Abadage yatangizwa. Mu myaka yabanjirije intambara ya mbere y'isi yose, abakuru b'ingabo z'Ubwongereza Royal Navy ntizahungabanyijwe n'amato y'ibindi bihugu byose, ariko ingabo z'Abadage zirwanira mu mazi zateye intambwe igaragara mu kuziba icyuho kiri hagati y'ibihugu byombi by'amato. Imbaraga z'Ubudage ku nyanja ndende nazo zafashijwe n'amato yicaye y'ubwato bwabo. Aya ni amato y'intambara. Nyuma y'intambara ya Duga Bank muri Mutarama muri 1915, aho Abongereza bagabye igitero gitunguranye ku mato y'Abadage mu nyanja y'Amajyaruguru, amato y'Ubudage yahisemo kutazahangana n'ingabo zikomeye z'Ubwongereza mu ngabo zikomeye mu gihe cy'umwaka urenga, ahitamo kuruhuka igihe kinini. Uruhare runini rw'amato mu ntambara ya mbere y'isi yose, intambara ya Jutland, aha ni muri Gicurasi mu mwaka wa 1916, rwasize Abongereza barwanira mu mazi mu nyanja y'Amajyaruguru, kandi Ubudage ntibwongeye kugerageza guca ukubiri n'ingabo z'Abanyamerika kugira ngo intambara isigaye irwanwe mu kirere. Indege z'intambara ya mbere y'isi yose aha ziratangiye. Intambara ya mbere y'isi yose niyo ntambara ya mbere ikomeye yakoresheje imbaraga z'indege. Nubwo bidakomeye nka Royal Navy yo mu Bwongereza cyangwa ubwato bw'Abadage, gukoresha indege mu ntambara ya mbere y'isi yose byagize uruhare runini mu ntambara za gisirikare ku isi. Mu ntangiriro z'intambara ya mbere y'isi yose, indege yari ikibanza gishya. Abavandimwe ba Wright bafashe indege yabo ya mbere irambye hashize imyaka 11 mbere yo mu 1903. Indege yabanje gukoreshwa cyane cyane mu butumwa bwo gushakisha mu ntambara ya mbere ya Marine. Amakuru yatanzwe n'abaderevu yemereye abo bafatanije gukoresha ahantu hadakomeye ku murongo w'Abadage, bifasha abanyamuryango kwirukana Ubudage mu Bufaransa. Imbunda ya mbere y'imashini yashyizwe mu ndege muri Kamena mu 1912 muri Amerika, ariko ntiyari itunganye. Mu gihe cyateganyijwe nabi, isasu rishobora gusenya byoroshye moteri y'indege. Indege ya Morane Sorniel L
yatanze igisubizo. Icyogajuru cyari gifite intwaro za deflector zabuzaga amasasu kuyikubita. Ubwoko bwa Moran Sorniel bwakoreshejwe n'Abafaransa, ubwami bw'Abongereza Royal Flying Corps, ingabo z'Ubwongereza zirwanira mu kirere hamwe n'ingabo z'Uburusiya, Ubwongereza kandi Bristol, ubwoko bwa 22 n'ubundi buryo bwamamaye bwakoreshejwe mu bikorwa by'ubushakashatsi ndetse n'indege y'intambara. Umuhimbyi w'Ubuholandi Anthony Fokker yateye imbere muri systeme ya deflector y'Abafaransa mu 1915. Interrupter we yahujije kurasa imbunda na moteri y'indege kugira ngo birinde kugongana. Nubwo indege yamenyekanye cyane mu ntambara ya mbere y'isi yose yari Fokker Indake ifite intebe imwe. Fokker yatumye Abadage bari mu bwoko burenga 40 bw'indege. Abiyunze berekanye bwa mbere handle page ikiswe HPO 400, igisasu cya mbere cy'ibisasu bya moteri mu 1915, ubwo ikoranabuhanga ryo mu kirere ryateraga imbere. Ibisasu birebire nka Gotha GV yo mu Budage yakoreshejwe mu gutera imijyi nka London. Umuvuduko wabo hamwe n'ubuyobozi bwabo byagaragaye ko byica cyane kuruta Ubudage bwa Zeppelin bwateye intambara irangiye. Abiyunze bakoraga indege inshuro 5 kurusha Abadage. Ku ya mbere Mata 1918 Abongereza bashyizeho ingabo zirwanira mu kirere cyangwa RAF. Ingabo za mbere zirwanira mu kirere zabaye ishami rya gisirikare ryihariye ritagengwa n'ingabo cyangwa undi muntu uwo ari we wese. Intambara ya kabiri ya marine ahangaha yari ikomeje nanone, kubera ko Ubudage bwashoboye kongera ingufu mu bihugu by'Uburengerazuba nyuma y'intambara y'Uburusiya. Ingabo z'ubumwe zagerageje guhagarika ikindi gitero cy'Abadage kugeza igihe zasezeranijwe ko ingabo z'Abanyamerika zashoboye kuhagera. Ku itariki ya 15 Nyakanga umwaka w'1918 ingabo z'Abadage zagabye igitero kiziba igitero cya nyuma cy'Abadage ku ntambara. Bagaba igitero ku ngabo z'Abafaransa zifatanyije n'ingabo z'Abanyamerika 85,000 ndetse na bamwe mu ngabo z'Abongereza mu ntambara ya kabiri ya marine. Abiyunze basubije inyuma ibitero by'Abadage maze batangira ibitero byabo nyuma y'iminsi 3. Nyuma yo guhitanwa n'abantu benshi, Ubudage bwahatiwe guhagarika igitero cyari giteganyijwe mu majyaruguru mu karere ka Flanders kahuzaga Ubufaransa n'Ububirigi, bikaba byari byateganyijwe nk'icyizere cyiza cy'Ubudage. Intambara ya kabiri ya marine yahinduye umurongo w'intambara mu buryo budasubirwaho ku banyamuryango bashoboye kugarura igice kinini cy'Ubufaransa n'Ububirigi. Uruhare rw'amacakubiri ya 92 na 93. Ubwo intambara ya mbere y'isi yose yatangiraga, hari ingabo enye zose z'abirabura mu gisirikare cya Amerika, ingabo za 24 na 25, ingabo za 9 n'10. Iyi ni imitwe y'ingabo nk'uko wavuga ngo Battalion 1. Abo bapolisi uko ari 4 bari bagizwe n'abasirikare b'ibyamamare barwanye mu ntambara yo muri Espagne na Amerika no mu ntambara y'Abanyamerika n'Abahinde, kandi bakorera uturere twa Amerika. Ariko ntabwo boherejwe ku rugamba mu mahanga. Mu ntambara ya mbere y'isi yose, abirabura bakorera hamwe n'abasirikare b'abazungu ku murongo w'imbere. Mu Burayi ntibyashobokaga ko ingabo z'Abanyamerika zikomeza kubahuza, ahubwo ingabo za mbere z'Abanyafurika zoherejwe mu mahanga zakoraga muri batayo y'abakozi itandukanye, igarukira gusa ku nshingano z'abasirikare mu ngabo zirwanira mu mazi ndetse no guhagarika ingabo za marine. Mu nshingano zabo ahanini harimo gupakurura amato, gutwara ibikoresho biva muri gari ya moshi, ibirindiro no ku byambu, gucukura ibyobo, guteka no kubungabunga, kuvanaho insinga n'ibikoresho bidashoboka. Ibi nibyo byakorwaga n'abasirikare b'Abanyafurika. Bo ubwabo ntibakundaga kwemererwa kujya ku rugamba. Aha n'ubundi bifatwa nk'ubukoroni iyo umuntu agerageje kubyumva neza. Abirabura mwikandamizwa. Mu guhangana n'umuryango w'abirabura n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu kubera igipimo cyayo no gufata abasirikare b'Abanyamerika muri Afurika mu ntambara, ingabo zashinze imitwe 2 y'imirwano y'Iburasirazuba mu 1917, diviziyo ya 92 na 93, imyitozo itandukanye kandi idahagije muri Amerika. Amacakubiri yitwaye mu ntambara nabyo ubwabyo byari imbaraga nke ku bayobozi. Muri diviziyo ya 92 yahuye n'ikibazo
cyo kwitwara neza mu myitozo ya Mess Argonne muri Nzeri mu 1918. Icyiciro cya 1993 ariko cyatsinze byinshi, ingabo zigenda zigabanuka. Ubufaransa bwasabye Amerika kongera imbaraga, maze General John Pershing, umuyobozi w'ingabo z'Abanyamerika n'ingabo z'Abanyamerika ubwazo, zohereza abapolisi mu mutwe wa 93 kugira ngo barangire, kubera ko Ubufaransa bwari bufite uburambe bwo kurwana n'abasirikare b'abirabura mu ngabo z'abakoloni b'Abafaransa bo muri Senegal. Umutwe wa 93, umutwe wa 369 uzwi ku izina rya Harlem Hellfighters. Uyu mutwe warwanye cyane iminsi 191 yose ku murongo w'imbere, ukaba muremure kuruta umusirikare wo wari we wese AEF. Ubufaransa bwabahaye Croix de Guerre kubera ubutwari bwabo. Abasirikare b'Abanyamerika barenga 350 bari gukora mu ntambara ya mbere y'isi yose mu nzego zitandukanye. Kugwa ku mwaka w'1918 ububasha bwo hagati bwarimo burambura impande zose. Nubwo Abanyaturikiya batsinze i Gallipoli, nyuma batsinzwe n'ingabo zateye ndetse n'ubwigomeke bw'Abarabu bwangiza ubukungu bwa Ottoman kandi bwangiza igihugu cyabwo. Maze Abanyaturikiya basinyana amasezerano n'abanyamuryango mu mpera z'Ukwakira mu 1918. Ku itariki ya 4 Ugushyingo, Autriche-Hongria yageze mu ntambara yo guhangana ku ya 4 Ugushyingo kubera guhangana n'umutungo wagabanutse ku rugamba, kutishimira urugo no gutanga abayoboke bawo. Ubudage bwaje guhatirwa gushaka intwaro ku ya 11 Ugushyingo mu 1918, irangira ry'intambara ya mbere y'isi yose. Amasezerano ya Versailles. Mu nama y'amahoro yabereye i Paris mu 1919, abayobozi bunze ubumwe bavuze ko bifuza kubaka isi nyuma y'intambara yakwirinda amakimbirane azaza mu gihe nk'iki. Bamwe mu bitabiriye inama bari batangiye no kwita intambara ya mbere y'isi yose intambara yo guhagarika intambara zose. Ariko amasezerano ya Versailles yashyizweho umukono ku ya 28 Kamena mu mwaka w'1919 ntabwo yari kugeza kuri iyo ntego ikomeye. Ubudage bwatewe icyaha cy'intambara, indishyi zikomeye ndetse no kwanga kwinjira mu muryango w'ibihugu. Ubudage bwumvise ko bwashutswe mu gushyira umukono kuri aya masezerano kubera ko bwizeraga ko amahoro ayo ari yo yose aboneka ari uko habaye intsinzi, nk'uko Perezida Wilson yabivuze mu ijambo rye rizwi cyane ryo muri Mutarama 1918. Uko imyaka yagendaga ihita, inzangano z'amasezerano ya Versailles hamwe n'abanditsi bayo zaje kwishakira inzika mu Budage. Nyuma y'imyaka 20 gusa ikabarwa mu bitera intambara ya kabiri y'isi yose. Intambara ya mbere y'isi yose yahitanye ubuzima bw'abasirikare barenga 9,000,000, abandi 21,000,000 barakomeretse, abahishwe b'abasivile bagera kuri 10,000,000. Ibihugu byombi byibasiwe cyane ni Ubudage n'Ubufaransa, kimwe muri ibyo kikaba cyarohereje 80% by'abaturage babo b'igitsina gabo hagati y'imyaka 15 n'imyaka 49, bose bakajyanwa ku rugamba. Ihungabana rya politike ryerekeye intambara ya mbere y'isi yose naryo ryagize uruhare mu kugwa ku ngoma enye zubahwa cyane. Izi ni ingoma y'Ubudage, Autriche-Hongria, Uburusiya na Turukiya. Intambara ya mbere y'isi yose yazanye imvururu zikomeye mu mibereho kubera ko miliyoni z'abatigeze bagaruka zari nyinshi. Intambara ya mbere kandi y'isi yose yafashije gukwirakwiza imwe mu ndwara zanduye ku isi, icyorezo cya gripe yo muri Espagne mu 1918. Iki cyorezo cyahitanye abantu bagera kuri miliyoni 20, yewe no kugera kuri miliyoni 50. Intambara ya mbere y'isi yose yiswe intambara ya mbere igezweho. Byinshi mu buhanga ubu bifitanye isano n'intambara za gisirikare, imbunda za machine, tanks, imirwano yo mu kirere n'itumanaho rya radiyo byatangijwe ku rugero runini mu gihe cy'intambara ya mbere y'isi yose. Ingaruka zikomeye, intwaro z'ubumara nka gaze ya sinapi na phosgene
zagize ku basirikare ndetse n'abasivile mu gihe cy'intambara ya mbere y'isi yose byashimangiye imyumvire ya rubanda ndetse n'abasirikare barwanya ikoreshwa ryazo. Amasezerano y'i Geneve yashyizweho umukono mu 1925 yabuzaga ikoreshwa ry'imiti n'ibinyabuzima mu ntambara kandi n'ubu iracyakurikizwa. Ingaruka z'intambara ya mbere y'isi yose ku banyarwanda harimo inzara ya rumanura imbaba. Iyo nzara yatewe n'uko ubundi ubugoyi n'uburera bifatwa nk'ikigega cy'u Rwanda nk'uko tubikesha igitabo cya Alexis Kagame cyitwa Un abrégé de l'histoire du Rwanda, tome ya 2. Muri iyi ntambara imyaka yarangijwe, abahinzi ntibabona uko bahinga. Imyaka yari ihari nayo yarangijwe bikomeye. Bivugwa ko iyi ntambara y'isi yose n'ingaruka zayo byatwaye ubuzima bw'abanyarwanda 15,000. Ikiganiro Isi n'Amateka ugikurikira kuri BTN, ukaba wanaduha igitekerezo unyuze kuri WhatsApp kuri 0788 36 93 20. Njye ni Imana Irankunda, reka mbashimire cyane.